Today is a big day for Ugelo. Ugelo unamuhla uyolanda imoto njengoba sesilapha kwaToyota. Sifika hayi safika sami lapha ba-check-a sangena ngaphakathi. Ugelo she's so excited ukuthi uyolanda imoto njengoba sigena. Hayi vele Ugelo ujahile ungena ngaphakathi. Kade sisukile phela from Mpumalanga to Gauteng. Sisuke ekuseni zange silale ebusuku bathi Ugelo ulale esofeni ukuthi vele azobona imoto yakhe. Sangena ngaphakathi ku reception bathi bona thina sizohlala la ku reception. Mina ngisayokusayina amaphepha. Ngisangena while ngisasayina amaphepha ngisalinde consultant. Ngisa-check ezinye imoto ukuthi zinjani. Maye ngishilo ukuthi nale ngamama bebijamile khona lapho. Kanti ayibeke endaweni yayo special. Manje mina vele ngathi akuna nkinga. Thina asibeni ibhizinisi namaphepha lawo. Basayinisa wona vele Ugelo. Vele kusawulanda imoto yakhe vele bangifundisa yona bathi hayi. Nangu Ugelo. Ngangena ngahlala phansi abangilindisa phela kanjalo wathi hayi usatheka into zakhe then ngasayina kanjalo amaphepha bangithulisa ukuthi kumele usayine kuphi then bese uya initial hayi ngenza njalo ngasayina nga-initial lamaphepha ukuthi hayi installment sakho sisi how much. Hayi ngaba excited kanjalo ukuthi ngiqedile. Ngathi hayi imoto ikuphi manje because sesifuna yona vele but hayi ngapha asihambeni sekhona soyilanda ngaba sibone sesihamba ngababiza konhlanhla ukuthi zana banogelo ukuthi sizolanda imoto. Hayi Ugelo fetere umuntu ophethe amadolo guys. Nase nimbona hamba lapha sika right. Nase kabona imoto amadolo ngathi ngibona ngathi sekangcono nyana. Na imoto kathi ngeke amadolo beka ngathi awesi. Manje nasabona imoto ikhambisayo. Ene ngalomzuzu batho vele akakalali ebusuku. Ulela phupha imoto ebusuku bonke. Kano eyithile nangasokulela imoto. Ukuthi hey bangathi bebadlala Nkosi yami. Vele basho hey isikata bwana simphethe ebusuku. Wagcina lele sofeni. Wathi akasalala empedeni ngoba uzabe athule futhi. Ugelo wagula vele waba nogulanyana ebusuku. Hayi manje nangu basikhombisa imoto yakhe ukuthi hey sebayilungisile ne-ribbon eli-black. Congratulations yonke seyifikile. Hayi abakuthi uyajabula Ugelo. Ugelo ngiyambona smile yo. Uyazini kwaphola konke ugula bekanakho. Ayisayi-check ikoloyi wathi ayikheka ayivule ngaphakathi ayibone ngaphakathi ukuthi injani. Hey wayivula Ugelo wabona kahle ukuthi hayi ziyabuya la ngaphakathi yihle ikoloyi ihle. Inama leather seat i-red and black ngaphakathi. Manje Ugelo uthi uyafuna umu-assista ukuthi am-checkele ukuthi la usebenza njani, na uvala impini, na udriver wenzani, ma uphakha wenzani. Hey umsebenzi wayo mningi automatic la ngaphakathi. Njengoba nimbona ujabulile akazenzeni uzofuna ukuthandaza kancane. Yo hayi bekajabulile shem Ugelo. Wajabula vele wathi hayi le yona ngiyohamba ngayo isikhathi eside kabi vele hey nala ngemuva na uthi uyayi-check-a vele sport nihle. Hayi ngesikhathi sithatha amafutho vele sathatha amafutho before sihamba sathi usifisa ukhosa sithatha amafutho vele wasithatha amafutho ukuthi vele sesayithatha imoto hayi bathi hayi driver ngeyenu nasi. Shapa huta. Ayisayidrive imoto.
wathi yena awafuna ukudrayiva ayidrayive nguNhlanhla hayi sayidrayiva-ke kanjalo-ke kulo saphuma egaraji sesijahela ukubuya ekhaya phela hayi sathi hayi manje sesiyaphuma vele sebasijamisile lapha egeyithini ba-check imoto iphuma right na hayi vele basi-check i-security hayi salinda lona besi-check sabuza ukuthi hayi seku-right wathi hayi hambani seyi-right hayi saphuma njalo eJoburg sishonisa eMpumalanga ikoloyi ayisihle ikoloyi ikhamba kamnandi la endleleni hayi imoto imnandi shemi entsha. Thank you guys.